Hamay no tumay baksa kosto klaye wati manjaga sa sabe mani bagi mo para ni bumungka kono rampara kaini tongo orang miti 15 minit dong nanti kaisa tongo kaisa ka 1 kaisa ka 2 mono paithak kami ani 11 Mohorani Putelamura constituency ni Simia in fact pai district ni bo tabu engo lai thang ngaina dolai district o parwang phaiman hinge mosi oda current kri oda lama kri nang sabai yang sikana oda 1 hour sing around nahar ka himi phayani wati sekte oda tui kri so oda ni lukuro boisen kisa koglam thale ke boroni problem tamo borna problem so baki address khaimana abro bosong thale ke accordingly sing tabu DM untung SDM untung block development officer untung boro boisen koglam thalai a problem no so baki solve khaimana ni abu sing chesta khaina oro simia tini yang kaini bisi visit khaika kaisa kai kakrasora kaisa kai nonasora in fact any constituency wo jot honestly backward vc inka kakrasora nonasora ti holodia vc ti atra murabo tini simi yang panye Thursday transfani bo ta yang visit khaitinai so dozani duko kosto ro siwi bahage sing call khaimane bahage sing address khaimana apro sing maine bo ora phaisin ta manani na ora phaiga sing bon duko kosto sing tini problem tongo jagao current ni problem tongo kunu current kri lama ni problem tongo nang sakbai na phaija sing mai baksa almost 1 hour or himai so development tamu hin abni mukhang je boron nugya waisu lachi waisi sing ki 2026 da tongko je jorawo India rock Marso thane bese tiar khai tongo wera soda tui rock kri on the other hand ang saksana belahen fortunately wants to go jano bubagara 11 Moharani pur ros ticket dimani bagi because tuma ticket mani hanga ke kubi no sigla kamu borone asu duko kosro very soon ang DM malai nai SDM malai nai video malai nai tribal welfare minister malai nai in fact ang tribal welfare minister ko po salai jak through phone boss how every help borina ni bagi tiar tong so ang binada thanai and nai nai mo problem no bike solve khai ma